Ni mbola vinaka viwakani nisema tikumaina eka vinaka nisikini kuwa na eka ono ni machi maiviti eka lima tiku nisinga veketongo ya Amerika. Nitaka nina rongo vinaka tiku ya nambia oliva ni vitala noa na eka vini kuwa na imatai ni wasi ni nondra na maitala noa tiko na nonda marama itoke era wakaita vitiko en buturara ni kali vaki en radio. Da maro taka ni lebu vera na wekanda lebu saranga na nonda marama ni biti. Da babi ni binaktal nga vera na turanga. Ia mevaka ni bula tiko ni marama na bula ngo o mati sena bula keli usureti tiko kina vida na nonda marama bulangi na madongo mera na mai wasetu manda na non ritala noa ni non tumbu take mai ni non buli ke na non dingi mera ngole bene na butu rara ni kali baki en walesi ya da maro taka ni sematiko mayongo en korlebo Seattle en tikina lebo Washington Amerika na non marama bulang dokai bulang sureti o litia do ngunu ne tengi bungu weekend enda gai tumba da cuma ina nonta bula mai viti da sarong da tiko na ya rango ia ni kua enda sana revi ko saranga ba matana bot ia au maro taka ni vingo mo ko na nongu kerkere me kero me vitala no le sigini kua maramoso saroko ia au maro taka ni bangalal tiki ko le sigini kua merau ni kero mai vi bulongodi merau weekend me da mai vitala no en buturara ni vitala nongo mero ni da mai vikili kina bako binaka dara ni da kila tala kina na vika asa taba na ngono ya tumbo da kamikina mendingi tako ko na bonua ala ke da kina ni bula binaka na bonua da bangau ni bako rongo tiku mikina na kabina ni sikin ko do bula binaka na sema tiko mai lambasa bungo bikim ni do bako rongo tiku mikina mai tabe uni baka tala kina na tombo toko na tewa sangoli tiko yani na wakambula eve kem ni ke dia metik buta kana ser ni kua na nota so di bitar lo ni kua and na rongo da manta na ser ni wangan rokon ni sangani me bakani marama tiko ni sangani na nonta marama bulan ngo da na rongo da manta na to monrto kamida na mat ser na wangan rokon ni sangani sai kwango na sere Andi Tagimonia.
Sa rongo-rongo binaka dina, rongo-rongo siana. Sere totoko yanda babi di binaka ki be irato na fijianlyrics.com be buni wai ai share turanga ena nona bito bata na vi matanggali sere ke bako viti ena mona liba-liba enda marutaka na sere totoko yanda baka na nalusara kina kor totoka o sangani na buno sarangai labu tumikina na nonda marama wulang to kai wulang sore dala baka buno sarangova Rere serau ka rere totokan tira na maramo ko na kami ko. Bako pula matamay. Rere na makararang tiko litia. Pinakawaleo munu sa bula sia yang bula re na biokani ni sar-sar tumai na bula mata e kabini koa kanto kai na dingo masaka na bisuriti me bikim ni nangon marama e na buti ngani mada bimbino na marama nda bana mata tikina bura keve International Women's Day kawalu ni singa ni bula machi dan bana no tikina na singa barumbuka kawalu ni singa untuk kabali bunda bisuriti kau sapa kambula rambayani na nonda bitia en nonda bi korbo biti na bi tikina na bi sana boturanga bi bononi taka ni sar tinga mai boli kenta na marama na bukuni nonda bulatiko na bulango bulatiko ni nonda bi boli kau baka bina tikina en singani kwa ni umai sureti mo talu taka tu baka leka na bika embole kenda pokan bimbia na nonda tumbudaki nonda vuli nonda rawa taka kanda tunde wande wataki na bitambana ni taka enda tuing kerapa atau manta mo baka matala takiao kemni nangon marama ni sangani na koro sangani tikina talango sangani ena sana baka turanga o kunrabe kau basu kina tikina rongo lebo wai lebo o da buta ni tikina rongo lebo baleta ni na sana bo turanga da konrobe o kwendo ndo ana tikina lebo na kena be korkor te bunga mai no ambiti sabu ena mateni koro Jerusalemi kau ta sombo ni bondua kinda warra na yala ni bono da konrobe me sa te bukina na tikina kumbulomboa se matal tinga no tono korle lai mai kumblau ya dano o waisa apa kambula tal tinga bikim ni na sar tinga na kore tolu mo waisa kumblau mai na tubu wele west patiki na nongo itiko mai na tanra na kore baturanga o sangani na nongo buli me baka na kuri nongo baka madala lewu na kuri ni buli primary school lo bende wa yakikina baleta na taka bangkas ni buli ni nongo ngase o tige buvuli mai Rekinwai District School en tikino na batu ya sana talang wata konrobe kitu bile siake na bida na pano me da konrobe dewa ya nikina tikina o batu roba na kena korni buli mai Vanovo Primary School na tikina wele na kena korni buli wele West District School dewa tala ki sabu bakata laki na kilambasa na korni buli na All Saints sama ni dewa sarme na baka suba ena kena sanga takti kuna bola may sanga isarang diploma ni media beramanda ya beran yung setarasar sa mga nananutaka diploma in media kimina ngon marama ako ni bimbi utal nga may nidaba na buli may lambasa ena no nangangandre orang nangase etiko na nongo ngangandre ya mo buli ngas ni buli baleta na bubalim be ko da butu mekin na wirana nei momo na tata bini ngas ni buli ya sama ni tukuni bia mo sama i buli loya o mai tiga bu bali lai na korni buli loya tal no alasa na no tal no
me bakani talangani bimbuli kabida mbeka ngani buli ni nungu buli loya kitungai meilewena tokango na mikitu leo ni songo lotu na bani lotu lebu na Centenary Church suba au sa meilewena na songo ni Willie Wallace na tambo au ndorungo da tunga na yada na ratualisi apo kukivaka leo ni songo lotu talanga na bali lotu lebu ngona Centenary manita kana bile sin sabo leka tingona singa tambo ni ngone mani saso olivia au mundo vero tona bunau ya Wallo tule una Centenary ni gendo tu tek meda tevale na lo kani mat ke ve andare waka sama ni soli me sanongo ngona ni bunau aungai rambo va kan dona bunau menendel tevale ya lina rere na nuk sando ndo wa bunau o tipina kasarangan na lo tu ni singa tambu ya sata ko sobio mai na matani wallo tu na Centenary Church go na turangan go ratualisi lewa pode ne da muni apa matal te usar ni boleh tibi saro mai sangkit te bungo na nungu buli loya sara okay reida iko si bia na te balu alesi atike busar ngami kiana non sabi na kat misinga moni tinga mo sala ko yani mo la ko nando na interview iyo au ngai vinki tungko na puno ni interview kito le tolo na marama kito le interview singone assistation itu ngabobiti na Radio Fiji 1 o yau dona maram ni lau nuku toa bata nuku toa kani talanga salia tangudake dona marama sa tinggo meni selandi bulo amalai ni lingalip na nito interview ko kitong kay o katulu-tulo mi kito sa tripo kito sama ni buli o yaw kalungata baka tuanan raung biaka orin tukuna ni nunggung gas ni buli kito sawasi sangkas ni buli salangudake onay kamnalangi dona ya rongo talnga na buturaran di baki mikitu buli go na station ya luma tu na Radio Fiji 1 ngai lesi menunggung gas ni buli siti beni raturla siti ben raturla robi kilei boleh ka kenunggung gas ngai lebu na bi bata buli de ukine ndon to mbaletini robi kilei benaka au tata kumbi benak saranga na bi kai baka buli te be one bakara ni bosa na bi ka mau nama kan di sana ya mi satiki bukilai na ya vangu batiki na nungu wakila na kena toso na taka ngo ena to nanto nanguna sana singira ninge bonita kina eva guna bi kaya pakata buli da biau na misi ni na sere ngau na ya se ngau na tuni ni kena pakanga taki na kat ni katuni mendo na sere torong ta paksambolo kampo ni ndali kande ke tini na nona recording mesanga itewo pinakati merong na walesi en dona sere dona kat misi ni lay tokanga do toka bango san mawi na kena takati kono buli en do batu ya na biba bubuli so ki memi buli da se tewo saranga menangone di kat ngo sa misi ni sa ando sar na kalawal iliu na matanggal misi ni bakanga itingo na bali walesi o kalungata balim sar na bonua au tebu tumiki maiki na momita kata kai paling walesi tebeli ni bunau mana bali lu tule na Centenary Church soba finaka sa totoka waka oti sa nagere de kaliti na no mumbole na no mata ni mata Willie Ball ni singa tambu mo baka iyo na no to belesi mo bunau singa tormanda ke baka mo solu ulumbalembeka kaya siang beka nya tantol bikem ni na mateni katu ba so kanda bulikin ya na taru betarong litia wakata na buli loy sangga ta wakata mostra nga nang kapo ko kanino tata ni usa rangodo ko ni usa senga ni ngai malele tal na buli loya au sakilanga ni usa tourisente di biso misa wele sa pasra sama ni pamalo tang ko ya kana nung dingin sa rumah ni bi toko ni na nangasi usa tomana nga nakakamburaki sa totoo ba ko te ba kumpul sarti ko bira na ngone buli oti may na buli na bonobo na Wailebu West District School bikim ni na ngone buli may na All Saints secondary school may lambas kaya kay rawa bindo na no ni ngone buli may na bikor ni buli ngori melaki adova na ipakatangin dengan di bika sala kirawata may ulitia na no na kali ba kina Rachel na daw enrendre
Sianga Kandi ni rauni ndana kandendre. Seda mo mura ni tikina alitia. dina tawdok endo batungo ndo na imbole ni manu tok ngango na nonda matani valne bising ndo konro na koli sala keve ngaki na korro sala ka ngore ni muria ma do no take tentana rania do ba keve na sala ro ndundua o kila ni na rani muria Sa totokan din nandoro bitan no tiko na matakalini kuwa lutu tiko mikina na ya dai nongu weka o apakuki no kae e tarle ninda ndoro release tiko na matakani kuwa o da buti tikina na e dai na usoko to na weka da to wer to isimeli vera lala ndorakan na nonda marotaka na beka era da kavmena ngona ya mena tin ka dia walu sanga wulu medo mena dia sanga wulu sa medo mena bisa sa tangai dura no kenda na itambongone enongonongo sanga baka thapa na balabu ni no mubuli mo sanga baka tita kana no mudaka daka ningo sana dingin dingin ni ka ona da kaba ena no mumbul mo kadi kadi ba kena recho na nogundreti maingo mo sa may buli daka asyang sartiko ni mbukilao ya ni sa tiko na tubutua na valwalesi mendolan do na stisen ni tambongone ko sa dito na ngono na Mbula FM mani kalunga ta saro kiro nungu maramato sala ni kiro isebu ni marama me kiro kalawa na stisen ni ngona Mbula kiro painia sanga yeruto unreti me na kena boy muri donton me keto atilibuna o ya wo sala o langa ni rambuko wanga yo langa ni ngone asar tak tak kana bangi salib ngona ni non tak tak bango na sarti kana to mi tak tak kikito o ti sartung kay me sema na bingar rabi ni Mbula FM o mada lutu na unga sona ya da kombo na numero Rachel Kikao tiga po may Mbula ngailandia na Fiji Times o na isibere emosindono sakiu sambolera pat kina vida tale na maramu blolo bili baka wali tampoa viku iyo kito sangkai mintola na station ya sa biabian beka ngana nongo yang baki ni bingkarabikia sa nriti eu vaki mo li bingkarabi na VTFM o mera loma manindi tikina ngona ya namba kitin ka dio di sungul ko non turu rorokina na station ni baka bitingo mera sa vingati wakam bisnisi na Mbula FM watkina VTFM iya na kena katumba ni beba buli mena radio Fiji One o sebu ni bingarabi na Mbula FM kung gaindewa vake kina VTFM sa rambele mo sa bingarabi totokan din wikam ni na marong tiko maya na maro takating ko na wula ni marama na International Women's Day na singabarong bukas na Women's History Month na bulang ko na bulo uli kilkil ko ang kina usira tiro chuk may na marama ra do ba tabi na kadi ba kina wale si merang wale mai sa no da matay sarangan ni bulang ni kuwa o litien daw ngunu na itenge ya baka madalta ka man da litien na bisa may na AM kina FM na AM nanguna ya na radio Fiji One sa baka ngatakatiko sama ni na kena may emblate ay rambay levo na bonua rombota na walisi ado sara kirotuma do tiko tanga na program non rabga tamba kinto na rotuma ni ado kirotuma na bio dibeliba na biasa na kita may lau romboti biti keve so no na li rong sarmitonga wanga ni ko lera takos en pasifika radingo matalnga na AM na FM nangono sa mitik bukina na Mbula ito ya bo na vida nga na bibo no esuba gairos ng bul kabana ya wana kenan dola sala kutungan endo na rorong bo wisulia ambata na radio Fiji One do ya tanga tini karo sasong na balwalisi wakan no mondito galain dola tal ni tanggiri tal na lali na ya wambe kan di 5 pung mata kami sati bukin na bakan na video city beni raturala iya na kenan gaimin dola na Mbula vengo na radio Fiji One na tini karo ya tatamela mela nga na sere na Mbula ya na bibisau ko kito atiki buna mo kito sa totokan din da maruta ka na bakiatin ka diwa Dios nga vulkono nangono sa sa tika bumasabi so may tos na AM sa ngol na FM sa galak mikin na Mbula FM kay na VTFM endo na marami wada buta may na merlo maloma
Elliot, Roni você manda mai na no monro laki vekilai ena VTFM. Marama manindia koyan o ira era mateni marama mera manindia taka na station ni kenandola na viti en tin ka diwa dia sungul kono matembe ka ni singa ni bulan November rabinga rabikina vaka baka liu ni vaka rabinga ti o mera loma ke siti beni raturala mera loma e matua na station ni babalangi ni yang pingarag men FM 96 siti beni raturala sa ando tani talon ni pingarag tinga na station babiti na nunggu leilande kinabiti angandre besar tik nga nangone ya sonan daw ni bingarabi ko kalunga tani uti ko bolinga sala ko menggiri da kana kena vital no o sa maningole atengan no ko batu to sa tu kuni be o mi kena mata ka musati ko lama wa eno waya Sa dina. Sa totokan din dareda go biki may matangan na leoni ponua. Tali ni may mirongo na bika may atong ko kana sa may tikbuta kinang Bula FM sa tikbuta lang na VTFM kena beya da odi ni da buta tiko ya o tau siti bin rotunala sa ando tani nga nando may sa ando makasamtak si matakalilay lima na kolok sa rong to ko no bakong bulit tiko may da buta keda ko na be koro keda ni be sa ibig sa do rong binaka di tarong wa na domon. Totoo ko ba ko sange ba kata na no mula kiti ko na BTFM. E sombe ka na bole o sa tawa na no mu daka boli ba kadi baki. au lako ya ni mo leisema na programu ni katalibaki au toka kiangai nakau ndo vimbi taka kina na company kabagrurun kina na VTFM na Communications Fiji Limited elebu na bonua ni nonda tumbu boka vaka au toka na vinkarabi na programu na mo ndoni kakambraki sama ni ukirei mo sala isema bana tambana ni rongo na news kina tambana ni ngito rambai le usar kina na nongo kila nyo lewena na tambana ni tukutuku mo kila na tukutuku rambai le keve viti kabo politiki kaya do tuna bisi burura mo sangai le semata bata na no garaba na tambana ni ngito mo sama tobi na ksaranga na yala pa keve ni ngito ko vakatu maina netball kina rakabi vitu tini kalima na volleyball ya mo sa bingarabi sarang kit ele rambai le butana kina nanunggu bingarabi ka rambai le butana kina nanunggu kila bukan bimbi nang gitu nang gitu kina nonta baka vakulea vakikeli sara baka binaka nabi panua entan don beauty kenda kina bukan tuan antoni bororongo na va binaka tontoni bororongo mekila mbaleta nang gitu ko lebu sara na rambai lebu ni nonta kila ni nonta kila kanta libulita o babi di binaka ni wala itoka bali lain tambani ni news seperti kena tambani ni gitu ni bera ni aunque dona nito kambani baka mata vale sa tributo ya butaki koe ngoni ndondo abenongo tata apa ilate boli merika marama sama nanomuka misalnya itu anak kambani dibuka ibiti olivin kare bakaleli to na kambania endo usaka koe mai na rara ni wonga buka mena usori biar ruana yang baki nimbera ni ules tali mai bal wale si ko mai semata tu kina vingarabi me ato pasanga ni usata tabu mai mo sala ko minggo indari Sa totokan din dareda ni ndotoka na matabu bale do bilo mani do bilo rongodi na dareda toka na mundo bikile binaka bikim do na bebekani bale ya ono no mi na muni tumbu turanga tiko ni tiko na numa lewa molaki buli loya sangai bakata ba na nomu sa revi ko tiko na nomu sa toso daki tiko na mutaka na kali baki na tama na mundo do bitalo no ena sono ngona litia kay namutura senga tumtura. tali ningai kau tava ki tali mai na panana ni buli loya nanungu sa wakai bautal ngaber to nirto sarango tanan domungu di bosa tika ni nawalesi iyo sarubi to koninga ngai bukan bimbi ni okoy matanga itiko no mata sere bangan rokan ni sangani na bangan rokan ni eli na bara bikeda mai sangani ya o tiba keda na bi mata sere rongo tu na ngongo ni rongo tiko na kadi baki
Mungkin do dabuta ni nada ni mata serre. Ena biluta kini mungkin dabuta litiko na dana. E bakando marau, e sangai kau ngaki na nonon beto konito. E sena talinge dabuta tal mo koya. Senre telestal mena bana nanu se tartale. Sabo kata bana buli loya. Sa ngule ta banga, sa utosar ngana ka kumburaki. Yo babni bina kani isona kai tu bana na klo e bonita ka weekenda. Enda ngai dale sunga santa baka binaka. Dia na todo do talea undo bakasam takatiko litia no do buka tiko na wanga buka do tiko ento na tambani ni kani barongo na barongo sere na lomo ni wanga buka do ngone au sarongo de kina nanto mo rupeni mat kimbau do ngone tale to rongo dan to mo muni ni do tampe to na wanga buka tangai barongo sere tiko roni do buta mata mai se wasia mai na no mo le bakita me rong tale na to mo muni na lomo ni matao na lomo ni wanga buka Então na kontaraki asoli mai, kontaraki ngo me pakarutaka na valiwale si na endua na in-flight radio e na loma ni wanga buka. Na channel toka kina nyo semanga na channel ngo o na rongo da sartunga na kakamburaki na serva biti na bebo tai na non bebo na nomini na bimbi mai nandi da buka ya ni kina bebo no eso se na no ngande bakleka mai bala ngi molesta le viti ngai solivia na kontare kingo mo ngarabo ba bini bina kani nirto bebo mbau tinambo solilebu ni kamba ni valwale si mungarabo o mani ngarabo ia ngai na indole ni nongo vaka toka utok ngai valwale si suba sanga indo vipu lo mo visa utakatiko na nongo program ni quando baka utiko e verto na Air Pacific na ngone ale Fiji Airways na indole ertonge sulevia na kambani ni buka na bonua ta ngai buka kina na wanga buka na Fiji Airways na visi vurura e free na nongo bondo e na buku ni kena solivia na vipa kalunga tatakia na vipa nuar to lengki to kina na sevens na timini biti o sa lako tu moli taka kambale tango ni sa free tiko na nungu bondo yo babi di binaka tali apa na bisi hura ya na kontara ki ko ngai solivia totoka dina da kere na kali kali bakian na wale si rambai lebu na bekau ni binga rabi kina sanga wala nga ni tiko nga na loma ni rumu o pasti ko mekina e rota nga ni obila ko yake biti ke de besi burubur se mata iyo au kalunga te saranga gori o mambo tani le boron to binaka tu mera sasanga mera lei sarangito sarangande na buno nga ubiala ko kina ubiala sarangito se be ngande na nungu libi bakata o tukune ani verto sa sweli ngami na nungu tikite wow reda ya sandun dina na biba kalunga tatakilibu o sataba rani kani da rilesu da lista langa na nang mabuna wen singa tampudingone na lomu belut mena centenary se mata bulitia dono vinaka iyo Isa. Dapat mata na nomu rai na tikina na bimbi ni kala baka nga teki na bosa baka biti. Baleta niyo tiko en Radio Fiji One era baka nga taka na bosa baka biti. Wasaki lati ko na nomu duruyani niyo na baka nga taka na nonta bosa baka okay. Baleta na nga kit o sebuli tu kina na primary na kornibulele si kina nung tata e bi korkor na retio e rongo ikia na retio nga wawiti sa dau lako dona nga una e tukun tinango au toka mai loma ni rumu au sangule tab na kornibuli kito ato kikino au toka loma ni rumu au ngai namura kan kadi bukan tukunin raki onungku nana tiko wali wali puro nanungku kadi bagi tiko bati kina nungku sada puta tiko ngona to mana to na sen bo sala misangani babut sartiga na serre yo e undon to tingo nanu panto tiko nungku nana ni rongo di tiko na wali si sange nama katiko kamera mana serre e sing na serre sange mi robiau ngaribiau nuka kadi bagi tiko na loma ni room e kada mo te sarnga na nonan renre tiki sartungan ini to vital no ne kavia ni sakit to pakai kap sangke to kona na kali ba ka 12 tuntu ka dibio to ngami val 12 au no masar na mesange tal no takati ko na au gendo rida le suna no samiti ko balwale si na kina tiga pumpudi ni na ngangandre amo
mo baka tanto muria tu na kadi baki na lo ni turun mai vale o sing ni kala ni dona ngau nangai baka botu kana taki ni ada kandina. Sarei mo tayo o kila ngono sana ko bakina no paluales embo bakali sueta lambe kona na tiki ngono ya na no mabakang tamur-mureti ko na kali baki. Au bakan bau ta bakan dua beka nangon sange tibu musa kadi baki kina o bakan bau tani wa awana numarawa na nona kautalis talo mai na itu ya na tal no ya Sa totoo ka nagaretot na nomu talenti se tiko boli nga mai na nomu sagi tumbu take mai dareda na bisu sumbia ka mai vale roni wase manda na bimbi ni wasa baka biti talaga na lomo ni vale lavambia ko na numa ni orelesu na nomu tumbu take mai litia nangau na usamai kalasi ono kina kalasi ono ya orto kurtung kasi biau sarto buli kede QBS ilelin sarto lako keda mai sanga yo ron saranga nangasi o ya patiki koy ngoni biau kito sanga into koribuli talele sikin sa kito sartinga nakasanga into vakavana ono kutata na ngau na kede into kadipaki kina na news ena bimatakalilai mikiro ndambe mikiro barungo na news ya kabi nangoni pakai kabi sana kita tarun tarum bibikirau nada pakadipaki na news matakalilai kero sanga into sanga mikiro bakanana no takatale na itu da baru mo dia matakalilai batani news na matakalilai kito likuribuli ya kabi dali sumain tang gito waidal nang tamona tang ule da na news besang kendo berna pakai kabi kero santo be baka na numbi kabi tabini ala bana news na matakalilai ya na bimbi ni bosa embudi na talati nga mai bikin na na sona ngau na enda na numa na bosa baka bitin indakila endam be bikina na bosa baka biti non da yau tundi non da yau tali ando baka pina konto rei vira da ke sarangan na ngone era susui balani matata tuna non rapo sa biti tina manteni rasenga tuni bosa baka mbau era bosa sartu nga baka na mosi era bosa baka ni tasiri o rei vira da ke o kenda to mai biti son nga una nindo e bosa baka mbau mai bosa tiko baka biti e baka sandole rei di sombu ya na kenda indivi na non da bosa kambimbi apa bili pina kani bosa baka biti ni tolo mani vale matata oni tu nana e bosa bikito bosa ngamai baka nona baka wilewu ni tu tata ni bosa bikito e bosa ngamai baka sangani o kito mbatin lewu na korni wuli kito bimbi ya kikina beto banangon go ni kito yang paki intendea sar mi ndre kinuai ni kito i bosa ki baka betabini kito tini baka wilewu tini baka sangani e lewu ngana ngone tini talitunga baka ndre kinuai iyo yan angan tina ngamin takila na nonda bosa na bosa baka biti ko tikenda tu ko tatalitunga na kende rongo sa totoo ko baka uti pamburi tu kan bikim di keda na siya mati kumai songor to siya masar chung kami sabu-sabu na yanu on na wi sa do bula binaka wai siya bushanti binaka baka lebu na baka rong ti kumai ka binaka ni kuwa ya mega pa na numuto sa ngol may Amerika balatin ito nung ya o siya rin community ko na nung siti ko buli may na BTFM o siya sarabi community ko na loman ni Baliwali so uti kaya o sa sang niririkim ni o sa batataro isa ngol may kibi na maramang ko o manikita sala niyo sari dan niyo sa mitik butak tal na numu program na mbati manraman seber man din dorong wala na mbati manraman na dabo sanggay yado na numu do wala may wakabubali na matintu ba tamarang ko Amerika ena ni tu toka boli mai biti ole subo tale mandana nungu bingarabi na Baliwali sina biti FM balang toka nungu takadaka tamba ni bingarabi o bendewa kikina mena rum ni kakamburaki kenda dorong wata ngana Baliwali sinta numa kakamburaki nga vida bata tale vida sanga bulu tale na tamba ni bingarabi ni takadaka etiko na Baliwali era bingarabi keve karena semata toko na keve mai na kakamburaki o sanga indewa vaka kinandua na tambana nando bola tuk ni biboli den de toka kiana no bingarabi ena tambana ni sales creative writer o toka kia ele botal na katumba ni vaka ni boli o rawata mekina
sangai-sangai na nung buli anak kena buli na diploma ni media kena koribuli atau kerewai na ngunea bibata buli to kino ngas di buli elia biskula kemni na ranyai na numot kana ya sangai me kana diploma les kalmai na bono ni bingarabi valmualesi takataka to manika nga na tutu o ba binaka ni nabe pambauti bertona taukini valmualesi robi watini big pinakasar o William Parkinson wati ke Sufi non roti kona company level gona communications Fiji limited ya baru rinki na 5 na station rona station baga viti rona station dona station baga viti rona station baga balangi rona station baga India sangai tigo tale na non ro company ni retio ena tonta ku ke viti na be bomboti ni taka mbaba kaninda bimbo litiko kenda na mara mandarawata na itutu may na nugutoka na sales ang reti le sutali mai kina program na nugugay reti may na program ya natambana ni kakamburaki sa solivia mo sa isevu ni bakailis-lisim bia korintuko na mo sa operations manager na stisini o kilau pulau ng bekangana nung itutu ya usama ni kadibitale puanang boso libu ni kambani mo sa toso bakitali mo sa lay direkta o ondo bimbo libu bir na tikoy palnualisi kenta na marama kakubondo ni dari kenta sombu kenta rawata talengana takatakango manitoka usama ni yatopsar ni tutu baka direkta sama ni tiko nga na nakinaikibuga mo bale meketo sasasanga may Amerika na buna lebu mbaletin yo kero untu buli nga ni rongo ni lewa na bi ka baka buli ni kero reda no na buli biti ki andende takibi yang na bi kai rawata sama ni kero na no mani to sana lagu Amerika mbalet sarangan ngoni ngo ya keto sama ni toki mai keto roliu mana bi tamani wati ko boli Amerika na nungungan dia tiko nga pula tolu au lesu rolok mai kito be muri mai kito ngai mai wato asibata Amerika na buna lebu talenga baleti ngoni ni asasanga taki me bulike ya kito babili mina kan ikatu bentola bana kalau ni rawat taka samai rawana tu satu sarno na buli nga ni taka kawambiu tamai na mateni ngono me biti na buli loya o ko sangai ni taka baike iya ya una nunggu tamana tinga na buli ni usaha taka usangai ya to mike o sangai sema taliki na korni buli na highline na college mo may tomana taliki na nunggu buli iya ninda toka ni sama to weekend na bingarabi birna liuni benua sama ni toka ndo na o sasanga mandanga minto na nunggu page kona bati mandar ko sa o babiri bina kan irasema mekina sa lako sarti kana ngungo iya sa totoko bakawute darede ni sa budini tip ngame na yalo di vengaravi ndine ni sa ni ndoro ngono pala biti me kanamba kina mu zakaka na bitepe mambono no biat tini bakavava na embaki na nungu vengaravi na biti 10 plus ya sebenarnya terlakukan na bati mandra klan na programu binak bikem ni na sebenarnya ni kila ni ngolen na Facebook ni tay patakanga na bati mandra ni bit sare ni kina don tamani tikile bakatame ni muria balata na tanga ni memo ngodora kana libu ni kabinaka au bulisa ena bika ndo waseti kuna maramongo ubabi di binaka bua ena non wasi ni bimbo lei wasi ni biba ko ngeti so ngono do yanda mena matakalilai baka mo yalo lei tu na ngono do wilika kina so na kanto balama ina maramongo baka suleta lebe ndo na idemu ni bula lib ko ngani kinta marau ni tiko so na bakanta baka ngor do biba ko ngeti era bela beti talanga mena no muda kabati ko na diploma ni media se tiko ngangona diploma ni media mai biti se daboro ni wase bera na lumenda era baka rongo tiko mengo ke bakara ngandre merangole ne tambana ni kali kali ba gombe kan do na sala meramuria naka kamburaki nang unong ko sabi susar na kene wale nang una kito buli mikina kito buli na matanggali tau ni bosa matao na matanggali bosa bimbi na bosa matua abutu ni kakamburaki nang unea nanomu kakamburaki enandela ni bakarok so nang una pakai ngataka na bosa na saka ene radio fijuan ni lantai mai 6 bula tetap mela-mela
lande mai na viti tatamela baleta intuiti kona taketi ni maketi na Radio Fiji One taketi takana yambaki tamba ni yambaki ni mbula rangase ko yami matau na tautu ni vosa na mbula bataki na viti tutu batati kona ngongo mai na tibu ni kena ndol me tamu ngongo tutu batati kona kena maketi tamba ngone sali lako bate me sabi so talngana ne wali kakamburaki na programo lako bata me nganita nantalingana enduo na tambongoni wakambimbitiko na bibo kungeti ni sere na stese ni rorongo nyo reda ba malu na kena programo bibe toto batanga na ne wale ni programo rondo di baka rondo imbole taka na matanggali kakamburo talnga bulan take sara mai na Radio Fiji One ke ko bang muria ko raiva na bakaroko na kakamuraki nandele ni bakaroko se tiko binakanga na Radio Fiji One nambula wate kina biti toto bata tinga na take tikena kena bonoro la ko tikina au ba pini pinakamantanga ni levo na ka au sangai rida le sungo na nungo mai toka na dona singa na bi programa so au bakatoka taka na nunga bingara buli mai biti au bakatoka taka na bakarimba malamala au bakatoka taka na sureti semanga au bakatoka taka na bossa na wa dua na programa ngai tabua di bunga membeletir na dolang ser kena vida talbe ka usa ngule vava dua na tala no bakamata bakatu na nanrama ena walesi sangai me dava nga no sala ko mai sasing talindo eto man baletin ndo bulianga na tala no o sangai ndo retira nga mai ndo ribingara bi wal walesi meranga ndo mai merba kamera mai tikinin rama ya iyo o kila se tiko mbek nga nanorto website na VTFM nangonongo samai tao tu baletin usala ko mai o ba bini malak nile na kai paka mawe na nunggu kata tu na wal alesi di nasare so klan di rato na warong ti kumai na wekande na VTFM mo sasuriti Maria Solomon italitik nga menang wali mai na programa na malongo sabandoni ti ko mena sema mai na singalo tuliwe damaraw na nondarida ni na we tamban kini walesi era ti ko kina na maramai bikem dana warong ti kumai tamaraw taka ni retiko ira na maramai bakata kilitienda ngunu nitenge nonra sulit na nonra ngona na nonra kilaka kena be kabukaya na non tukuno kaya na bakarimba malamal la sureti se manga bat kena bosa nawa daronga da bangu tali ni daronga na matini ngona tarambi da torbi nakstranga na dawo na imbal ni ka kunitiko wabi ni binakakina na nomo bakay tabi na tikina yaliti ya darwal sarong ka nambati manaman tapos sarong pa talaga no makatokakin na meron din ng programa ka nambati manaman dadara ka na nunggu lo matara-tara ka na nunggu sa tika bumili ka tiko kaya na muna suriti umay na dorangon semberni kito nabu mikito salga Amerika asa tiki boli ni nunggu tubu mendo talanga na programa bo na VTFM na nonrando bakataroni na non may rawa katu era nang wanito kira tunggoy balang sali besar ni talono ang dorongo da na nonra may rawa kai sona saruti New Zealandi erna ngoni toke ngoni ni bitir tu Australia maniti ko na nabu abos mataka donongona wa kire dona turanga ni ngau Rusia tembali buka saat ko talbet ngango me England ngande baru ngande tu ko England maniti ko na krepa keba kau na maniri rendo na turanga ngoni toke rawati koya sartunga na bonola ko kina ngai tukuna mai merani to interview teki koya endo na programo sanga tingo me taka nangau na kitong lak me kine ke sa tik ngano no bangana na dino sa may rei na bonole ngo Amerika nanon ramay rawai ke rokai ke so na ngoni toke na talono rongoda sa manu tokai vale au sangai sanga membuli endo na yada ni programa bita na yada tonga manu kau taleso na nambula endo na turanga se maramatambu sakayani kina na tauya bu mai biti au sangai baka mautaka kina na tubuda ke mai na nona tiko kina na del ni abu na nona susungi mai endo na matanggali kau bu biti
lebu weekend ngone endan do nguno ba ninda se ngone nam bati manra o maniku tamai o ngiri sar berto mai sawani o querer to do tampak tamai na kaungo nam bati manra erto baku te sar mai bia ona itamba ni bati manra kay sebu talanga ni tambo ambiuta mi atau menangon go reda to kan bati manra e asar ngana nangon usang kay sanga mo besuretiki na berna nongo friends karo satok na lebu bera rama lilia talen bati manra sa ed maingo laku laku sa tarapa mau ambo sudu au rendre maka taliti kono non karo maka pulasar tin non page ya na sana bina korida laiba mera rendre maka mera walitaka mera walitaka sama ile jiki non bati manra ya nangono sarga kilaki na sara ngai kila na daba na inaki ni kia na biu na bati manra kau sanggai tua na matanggali tuk tapa mbeka mo na menang biuta lebo ngo nang tanggai bebaya ni wango nang roni beba ni Facebook na beba ka dada ni na bindu si nakakase do tanga na ondo tukuletiko nakakase sa ka makawa main drama taka nga na namumpulan nindaw kakase na Facebook na matanggali post ang biuta sa pagkikilanga matanataki ko niyon to kakase siyendo pa katata nakawala na Facebook ya sa pakawakan natin nga may nanadundimula na kay o sanggi ngandre mga muda ka go maybe sa utaka kebe may nanonda do post ta kasi ang biuta na wala mati so na itukutuku embutura kikinendua medaka go mentala beta taki kina nonon bulen dua na buli ka ba entara di rai na kasarwata ya na bune le usar nga usang gai miti bune kina nambati manra uba bine bina ka bira ke de korban to ya mera sema mai kina bati manra na bisurita la kwa ni riding goma usapa ka bina ko ka munduo na nung ni sema mai ena no page ni bati manra mi ata usanga nung kulen reti ke muni mai do na ngauna muni mai bosa kina iyo Di Nasara, isa. O nano mga jaw sana tuko na may no kumaram. O ir na daw kakasi kinabakaw mo sa merang unu mamanda ng bati maramanda. Na wati kina na may kaya wasiti ko. Ni mula binaka. Na kamali wikam nila sa mati ko may totokan din na walang gwanin doon na yawa na ni Rumay Vital Notiko. Kani maraw ni baka yota kamay na maramali bungo na nung gumisureti mengol may. Mula binaka ela tukutuku lewu. Au kala na marama ni batu lelang ko misoli mata bantu na bese ni bati maramandra mengunu pamanda belati di marama momoganga de marama totok binaka vale bundiela binaka vale besar litia ya bakataba na numi tubutu satin ko mata muni ni ndo satin ko siato ni otin ko ndo na awa krona bitala noti ko ke una bunda kuwa baleta na nomu kila kani baki sambo tiko binaka saranga tiko na ngandre mena may baka nga taki na nomu kila na punolim ko sama kawan na ngan review to kana maramo ko ni baru batarong goryo na me usema ya ni kina bula ndo bata me ato besar ngana mata ongo sangkai bagan tin kina ni sara watal nga ni usema ya na bula ndo bata iya na vida na bula sawati utoka nga nandona singa endona steseni talenga etikong ko Seattle sa roti ko na steseni Wakatonga na steseni baka Samoa mani unreti mo sa tibu ngaraba na steseni baka biti Washington di mateni mbosi ya sa tiku rokina ya usa lomo roti ko nga saliu mai sabi na ka nga ni sabi suriti may na maramungoryo una musati busia may na nondas tiseni na nambula ndo bata to ngori mai San Francisco kasa tibu ndo labi sarbia una page mo sakya na admin tal nga ngai ti kumpe ka nga una ni nang kay reida ni sona programo sa ambiutayani au sa sema to ka bona maramani ni bambade ngori mai kandawu o andiuna baleta na nastisini babiti nonda yan na bunoli bungo Amerika. sa totokan din binaka pakalevo di bulase na nomu may beo si tuwiki mai mela sigurani ko torakan lele bu di beo kan bola ka sibiti chungo ronan raw bakata na
mona liba-liba era sema tiko mai ena singa levo ni kono tama ni wili-wili levo ni bola binaka ba levo na nom ni sema mai baletan ko na isevu ni vitala no memba letira na marama era baka itevi tiko na butu rara ni kali baki ena walesi ono sule tala gona ngono go bikem ni no marama ke tiko baka so ni be baka binaka baka beira ena buku ni linga ni susu ke na binga rabi me buke ke muni ada butu mai na baka tangende ena ngono. Pinakabali, bono ba pinakain na nung del niabu, sanggani, ano ko bono ni baso, may wilevo, perto ibale, bakang bimbi talitinga na kina may talon ron usartu na kila kabaka takataka nanto ni kakamraki, wira era bukema na nung susuni na takataka wabalwalesi. Si tibe ni raturla boso ni sambula si abuno adabo ni sar tu mekina na bukumuni usa may rawato tukin endo na kila kapa kata kapag mera na bibaka tabulidi nga oni abi baka tabulidi may kina na matay ni ngauna kena ikarua vida era sa bale era sa mate lebu sarabira mal kay bisa masama le pani bikila na mata gas ni bulimi kakaludava ubo sa mata ka nang busang limada ondong na radio Fiji 1 manileng ka ngay balnualesi o ay nongo selo si kodo benua turang ni tabiuni ngamiti ka busar ngana ni to bikilai ele busar sa kabibiani ya nambula tarava yo o wa binaka na nonda sema mai kina sangai na nungu tumbu pakataka o bangole tal tinga na nungu baka binaka kina nungu iteketivu na bonolo rimi kina en palilo tulevu na centenary kim ni na leni mata sere na leo ni mata wili bolis nga tambo o le levane talanga na song ni mata bitokani ngona ya ka rawa kina biau mo lore kina ka mo ndo sara na ndoni bingarabi yalondina ena bi bal nuale so ka bingarabi kina me baka tau ya mayo buli mena refugee 1 o sebu ni bingarabi ena bula ni berulande mai ena VTFM tamba di bingarabi ni kakambraki na wanga buka na Fiji Airways na Bunde FM o le sema tal nasional na ni ndali Saringito ai Wellington o le kakambraki tal ngana kena station di baka viti ngoi merika sa lako tiko na kumbati mandra ke kau ningai sema mikino babi di naka bati kina nungu sabaro sema tale ningo kina stesi di viti na bulan tua bata verona rua o una buninta kuwa kero ataka bata talanga me no balwale si VTFM bati ki pedeli ke to ataka bata ngana le tulungo me no balwale si na VTFM Pimbole tanga bikim ni rongone ka kuni mandu ataka na no bosa baka viti bosa ba na oro se bosa ba kambau sonngona tanto renda baka na tau ni nonta bosa pa kambau ka kunin renda baka ndona ka renda mo kila na nomo bosa mbale tongori et kuniko na bunongo le mekina ke baka ngandre pa mana taka taka ipalwalesi ka tumba entola tu ni ronga ngani sakam braki ngandre biso merar mento ni bingarabi lakoba na baka tobo ni kana katoni nandomo ka ko bandoni reri mbale tana nomo matai ni babu kalawa enandola babi ko elevo na katumba baba ni binaka ni kena mai baka ngataki tuna ya vangu mondo ni bingarabi o bakila ni levo na katumba endo unrenre ni nda duru mambeka kia senga beka tunia kilai na nungu bingarabi tanto lon kena baka ta kila kilango kena sambol endo na bungongu angito super rugby sa tikungo na timi ni Malevani na Rebels at tiko bolio ko enangito na timi ni Reds ngai nangono ya na kobindi lebo na pagtatambo atakai lebo na pagtatambo di bela kayaki na nonta apply visa ya na embassy ni Australia elai baka madhaw elai baka bula nangono satu kuni kina biau singalo tulebu mekena baka rumbuka oye mo sati ko me sterlia mo solia na Jesse ya kabi di lautu lebu ya tatawo to kana nongo bakalewe na nongo visa baleta na lebu ni mbose me kito tiko kine valwalisi ya to pasanga ni sasu kana lima o sange kabibo mai na norto marama na norto mboso na sales me kiro mita kapapata kiro submit na be bakambau ti sarati ngani
Di sana rau na nuku bisa. Iba luale sinto na son nuku lala rapamba uta ni singa ni rau. O kaya na nonda sa toka na baluale skina nonda bikilai. Lo tu lebu nga bongi tiko nga ya itu tital na bisa. E ando na kabina kan ni nonda bikilai irambai lebu tal nga kina nonda bikilai. Enda tambana baka matin tu, tambana baka kambani, nabi mati ni matin tu, ni sati korona bikilai, ena buku ni daka daka ngo panto ni kakamburaki, sing ni ndona ka enre sing talangan ni ndona ka renta song bikenta. Ni kako ni sukai muri. Kau sabi na kakamunto ni kakamburaki, kaya kim sarau tamo kimani, rau talanga, nyona kakapa, pinakpagalip. Sa totoka bako te mundo litia dau ngono na itenge sa rongo binakadina rongo sia na nomuni mai veo se na siku binakadi kuara marama lisangani mai the kaun robe totoka bako te na nona sule na nona ngone ni kua me veo se tu weekenda en nona naka boli mai en dona ngono malau besar en Radio Fiji One saking ngole na Bula FM sanga liado sara bertona Bit FM ia da marau ni samiti ngo Amerika seto mana bolinga na nona tali taka ko na Bula ni bengara ker bi kimni na barau ti mai ko sember ni bak muria na nona tanga ni beba ni bati mandra kena ngon totol sar mo la kiro kina nambal totol ngani no morikina na kaito talbe kana program memori na maramu ko etiku na kila ni buli bosa au kila ni na le duru ngoko na radio bulan to bata na lebu tala programu ngasa na laki bulia na maramango mendaro ninda bulan ngoti tiku na bi madao na nonda mona liba da sarong ngota tu na signi ko litia tala ka obi wasen si berenda rubi ba mo taki Nakabalevo o babli nakatagi kemni nga nangoni marama ya nabu ni sureti ni sureta kina mo may madala taga to na bolo itugutuku ni nungu tumbu na buli na takadaka ko bimbuli taltinga na singa parang mukungo ka oli singa biasa iburu burkeve nonda singa ni ganga na marama singa ni nonda bimbuli en na bukuni nonda matabu bale nonda bono ni takadaka ni rede ndo na marama ni sarawaka ka ko bando ni rede takada raida na sana binaka na dabe sarwata ngayong biuta na nomo sanga na wala ta ko ran takaba mo rin rawat tanaki na bika sarwata na maramaya mentan daw bimbole na daw bimbole nda bila beti o kenta pakata ki kenta ka ko bando ni bito sombu e rong ni don marama la beta pakitiko kenta ngonda bili tinga ba bita vini enda biokani ya sei pura ta manta tiko kina ka ko bando ni bito sombu ne rong ni dona marama la beta takiti kompleto ki andana tina ni bubale enta rawa enta rawa tutu talnga ena bibo no ani tak kakwa ni do bebi kenta la beta ti kona kente rong pina ka bagalip sa sabi naka bakalevu naka balib sarilitia salolom sartuen bali bero na bitamani bakaduni binaka na nona huli roiva marutake di saroko mena mai matanataka na tatandra angan reba nga miao ni abamuria na nomni tumbu turanga daka di marau ni tu na sasanga ni buli sa tambay tu na bur libungo ondo reda na nomutaga di beba itu ngakina na biba konggiti bako sibikan na marama ni sianga ni donaka endre kalau ngata no mo wani siga di madongo dor na kay vitar tarti na kasaka bagalevu ni kalongata ni matamanda naka wala manda maka sa totok baka oti na vitala no kay na nonda marama bulan to kay o litia daw ngunu ne tenge vikim ni keda na vio kanyo ni sema tiku ni kuwa kemay marota ka bakalevu en isewu ni marama do kadi kadi baki en walesi o litia na lomanga ni 5 menit sa bongo na siya tiku mikina na nona itokani o una vuni ndakua bong talanga ni kua walo na kaloko mai ni silandi siya mataltinga mikina o nemai tangi da kimbao tolu na nonta marama ni viti tolu na mai vakai tabi sartinga butu rarango ni tala na witok teti nakabale besar bikem ni na biokani ni siya mamay na tiki ngonong ko klamay viti sa giutik ngo na tolu tin kadua na miniti ngo bikitong ya Amerika sa uting ngo na vitu tin kadua na miniti sa ngon talanga ko ni bakay kami nakabakale besar binaka Luisa Sandy binaka nabubale na tamani nabubale na yambaki ni tauke rua
ela tukutukulevu vinadu na sema mai na vuvale na bolai tamana na vuvale na kakaivalu vuvale na turanga vati vuvale na naitini rasovo vuakatangani vuakatalangakina na vuvale na vudhamu au sababu moja ni vikemuni vinakavali vunano muli sema mai ninge vakalen toka